le lesingena kiso lesi sikhathi lesimcoka kakhulu empilweni yami personally. Lesikhanda futhi isikhathi lesimfanele sibe mqoka kakhulu empilweni yakhe wonke lowethabela kubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu. Kulesikhathi lesi ke bangcwele ngiyanimema bangcwele kwekuthi sihlanganyele kanye nani noma phi lapho nikhona khona. Letindzaba leti tihlala timnandi ngaso sonke isikhathi. Akukho la khona uyikhanzela indzaba ingasimnandi khona. Uyabona nje namuhla siyabe sibona lenye indzaba leyinsindzaba ejadi kodwa lekufanele ukuthi igcine yona yentekile. Lezitshengisa ukukholwa ukuthi ukukholwa kumadima kangakanani ngoba nengqondo ifuna ukuphikisa ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ushilo ngezwi lingeshintshi kodwa nake ingqondo yethu nayo iyafuna kuba contribution of some sort ukuthi hayi ngiyeva kodwa lokhu bokubukile yini ukuthi uma ngabe ulalela noma wenda lokulosokusho nyalo ukuthi utakubekaphi lokho. So lengqondo yethu ke ihlala inaloko angathi noma ngithi yaphikisa noma ngithi yendani kodwa nayo lengqondo iyafuna kusibonisa ukuthi siyakufa kona ukuthi uNkulunkulu uthide kodwa lokho boke wakubuka yini ukuhlolile wakukhanda kukanjani. So ke bazalwane sitakubona lokho kwenteka sisafunda asithandaze. Sithandaza egameni laNkulunkulu yise nendodzana namoya engcwele. Amen. Babelolungile ukholekile Nkosi ulithemba lethu. Sidele linye lithemba ngaphandle kwakho Nkosi uNkulunkulu mnenimandla onke. Siyabonga Nkosi ukuthi lo siphe kona la emhlabeni usiphe live lakho babe emazulu ayalikholwa alikhuluma leli lesikilo lamhlabeni. Ngikusho lokhu Nkosi ngoba sibone Jesu nakavuka ekufeni lithi live lakho he quoted the scriptures and he expounded them to those who were going down to Emmaus. As Jesus was opening the scriptures to them, their hearts began to be kindled with the Holy Spirit fire, or with the fire of the Holy Spirit, and they compel him to say, stay with us. It's dangerous. And when Jesus was with them, he also continued the very thing he was doing. And he gave it to them as well as the cup of salvation. And while they were gazing upon him, they saw things in the light where the thorns were on his head as the crown. They also saw the marks of the nails. Even the blood was somehow still gushing out. And they soon realized this is Jesus. And the Bible tells us that Jesus, he disappeared, and we believe he did not disappear, but he entered into their spiritual realm, and they walk without fear. Lord Jesus, we so believe your word it still has that power and that impact that can turn and influence our lives for the kingdom of God to be established here on earth, as God has established it long ago, and for us is only just to advance the kingdom of God. Help us, therefore, Holy Spirit, so as to advance the kingdom of God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault in thought, word, and deed, and in what we have left undone.
for the sake of your Son, Christ our Lord. Forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. Siyabonga kakhulu bantwele. Now we get straight to the reading of the scriptures. The reading of the scriptures, of course, we are reading in Siswati, though we also put it in English here on the screen. Those who cannot follow Siswati, you can still follow in the English version. So we will start reading from my Bible, Psalm 89. I will start from verse 39. But let me just start from verse 38. Let me start from verse 38. Reason being, yes, let me start from verse 38. Kodwa manje sewumlahlile wamhala wamthukuthelela logcotshiwe wakho. Sewusichithile sivumelwane senceku yakho, umqhele wayo uthele ngelihlazo, wawudzicela phansi. Utitsicele phansi, utitsilitele phansi tonke tindvonga, tinxaba tasala titindvundvuma. Bonke labendlula ngendlela, bayatikhwanyela kuyo. Seyiguquke yaba inhlekisa yabomakhelwane bayo. Uyente yaqotshwa nglabamelene nayo. Wajabulisa tonke tisatayo. Nenkemba yayo ayikadli enyameni. Wayenta yehluleka ngisho nekubhekana nempi. Uyemuke induku yebukhosi esandleni sayo, wasicaceka phansi isihlalo sayo sebukhosi. Uwafinyetile emalanga ekubusa kwayo, uwafinyetile emalanga ebusha bayo, wayembesa ngemahloni. Kuyawuze kube ngunini simakathe, utifihla siphelane ngingakuboni. Kuyawuze kube ngunini lulaka lwakho luvutha njengemalangabi emlilo. Khumbula ke ukuthi sikhathi sami singakanani emhlabeni. Bonke bantu lo abadala bendlula njengemoya kulomhlaba. Ngubani nje umuntu lo yawuphila angafi? Ngubani nje longathi godla yena angayi ethuneni? Awu Nkosi yami, uphi kanti umusa wakho lomkhulu lo wawubonakalisa endulo, wenda sifungo ngawo kuDavide ngekwethembeka kwakho? Awu Nkosi yami, khumbula kuphukutwa kwenceku yakho, nekuthi tive tingebhaqeka ngetinhlamba. Awu simakathe, titsa takho tiyayihalatisa lenkosi loyiqobile, tiyayilandzela tiyibambe tiyibhaqeke ngetinhlamba. Simakathe, akabongwe nini nanini. Amen. Yebo, amen. Siyabonga malangeni samgethi. God bless you. Oh my God. The first scripture reading is from the Old Testament, written in the book of Genesis, chapter 32. We are beginning with verse 3 to 21. Jakobe wathumela tikijimu ku-Esau umnakabo eveni lase-Seyiri kulaka Edom. Watibamba nendlebe wathi,
nitawufike enkosini yami Esau nitshele nithi inceku yakho Jakobe ithi seloku ngahamba bengisolo ngihleti kaLabani kuze kube ngulamuhla nginetingabi netimbongolo netimvu netimbuti netisebenzi letindvuna naletinsikati sengithumele ligama enkosini yami ukuthi kumbe ngingathola umusa ngemukeleke dithunywa tabuya kuJakobe tafike tathi simkhanzile umnakeni Esau naye sewuyeta ute uhlangabeta uta nemadvodza langemakhulu lamane. Jakobe wesaba kakhulu waba neluvalo wehlukanisa labantu abehamba nabo wabenta emaqembu lamabili kanjalo nemihlambi yetimvu neyetimbuti neyetinkomo kanye neyemakamela nako wakwenta njalo. Loku abekwenta aqabanga athi nangabe Esau efika ahlasela lelinye liqembu lelinye ke lelisasele lisengabaleka. Jakobe wase uyathandaza wathi uNkulunkulu wababe mkhulu Abrahama naNkulunkulu wababe wami Isaka simakathe wena wakhuluma kimi wathi ncanzeka ubuyele eveni lakini nasetihlotsheni takho mine ngitakwentela lokuhle umsa wakho awukangifaneli nako konke kwethembeka kwakho lokubonakalise kimi inceku yakho akukangifaneli ngobe lomfula iJordani ngawe wela ngiphethe luthondolo lwami lodwa manje senginemaqembu lamabili ngicela ukuthi umane ungephule esandleni semnakethu Esau ngobe ngiyamesaba ukuthi angahle angihlasele abulale bantwana kanye nabonina kodwa wena wakhuluma kimi wathi ngiyawukwentela lokuhle nganzise nentalo yakho ibe ngesihlabathi sangaselwandle ingede yabaleka ngenxa yebunyenti. Jakobe waqitha busuku bonke kuleyo ndzawo wakhethela Esau umnakabo sipho etimfuyweni takhe wakhetha timbutikati letingemakhulu lamabili netimbongo letingemashumi lamabili netimvukati letingemakhulu lamabili netihanqa letingemashumi lamabili nemakamela lasengwako langemashumi lamatsatfu kanye nemambongolo nemankonyane awo netingomati letingemashumi lamane netinkunzi letilishumi netimbongolo letinsikati letingemashumi lamabili naletindvuna letilishumi tonke letifuyo watehlukanisa emkhatsini taba ngimihlambi leyahlukene ngulowo nalo umhlambi waba sesandleni senceku yakhe letsite watiyala letinceku takhe wathi hambani ngembili kwami nishiyelane imikhawu emkhatsini yemihlambi yenu. Inceku yakuqala wayiyala wathi letifuyo lotichubako ubothi lenceku yakho Jakobe utithumele njengesipho enkosini yakhe Esau naye Jakobe usilandzela ngemuva
waqhubeka wayiyala kanjalo futhi neyesibili neyesithathu nato tonke letingceku lebetiqhuba lemihlambi athi ngisho lokho ke leniya ukukhuluma ku-Esau nanihlangana naye nibothi yebo Jakobe inceku yakho ita ngemuva iyangilandzela. Jakobe abecabanga athi uyati ncengela ngaletipho ngekutithumela kuqala khona kutawuthi nakahlangana naye abe asamqolele. Ngawo-ke letipho takhe tahamba embili, yena Jakobe wasala ngemuva esikanekisweni wabuchitha khona busuku. Siphela lapha sifundo sekuqala, sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini yemvangeli Marko sahluko 12 sitawufunda kusukela verse 13 kuya verse 27, kusukela verse 13 kuya verse 27. Base bathumela labanye baFarisi kanye nemaHerodi ukuthi atewugiba Jesu ngenkulumo yakhe. Bafike bathi kuye, mfundisi, siyathi ukuthi wena uneliciniso awesatshiswa bunjalo bemuntu, ufundisa indlela yaNkulunkulu ngeliqiniso. Kulungile yini kukhipha umthelo kuKesari umbusi weMarome noma cha? Sifanele siukhiphe yini noma singawukhiphi? Kodwa Jesu athi kahle bumbulu babo, wathi kubo, ningilingelani? Aseningikhombise loluhlavu lwemali. Baluletha wababuda wathi, lesithombe naloku lokubhalwe la kulo wabani? Bamphendula bathi, kwaKesari. Jesu wathi kubo, yebo ke, nikani Kesari kwaKesari naNkulunkulu kwaNkulunkulu. Bamangala kakhulu ngalamavi akhe. Kwase kuta kuJesu baSadusi labathi bona kude kuvuka kulabafile, bambuta umbuzo bathi, mfundisi, Mose wasibhalela ukuthi indvodza nayifa ishiya umfati wayo angakabi namntwana, umnakabo mufi kufanele angene lo mfati khona atewuvusela umufi umuti. Manje-ke bekunetelamane letati isikhombisa, weqala wathatha umfati wase uyafa asete bantwana. Ngawo-ke lona wesibili wase ungena lo mfelokati naye wafa ade bantwana. Wesithathu futhi kwaba ngiso sona leso. Bosikhombisa abazange badale ngisho namunye umntwana. Ekugcineni-ke wase uyafa nalo mfati. Ekuvukeni kwalabafile lo mfati uyawuba wabani ngobe bobasikhombisa abe ngumfati wabo. Jesu wathi kubo, maye netukile, kwatisa ukuthi nemibhalo aniyati futhi nemandla aNkulunkulu aniwati. Phela nase bavuka kulabafile abasatekani ngobe
sebanje ngetingelosi tasezulwini. Kona ke maqondzana nekuvuka kulabafile, anifundzanga yini encwadini yaMose endzabeni yesihlahla lesasivutha emalangabi kutsi uNkulunkulu wathini kuye? Wathi ngiNkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe. uNkulunkulu akasiye walabafile kodwa walabaphilako. Nine nje neduke kabi. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngicela sithandaze. uNkulunkulu somandla, nikati wenhlakanipho nemasu onke lamahle, wena lolalela uphendule imikhuleko yalabanqele bakho. Sinkwa sasezulwini, ubuye usuthise yona leyo miphefumulo. Usinkwa seqiniso, wena mvana lesipha igazi ngesitsha semhlatshelo. Thine siphila ngemanxeba akho Jesu. Sisondela kuwe ke Nkosi nakulesikhathi lesi. Sithi thoba Nkosi, sivuma ukuthi Nkosi liphilile, lehlula inkemba, lesika tinhlangothi totimbili. Aliphinde lento enjalo Nkosi nakulenzambama. Lento enjalo Nkosi kuye wonke umuntu lotelwe umfati emhlabeni. Kuye wonke umuntu lo sengakandluli emhlabeni kodwa Nkosi lomelwe ukuthi endlule ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. Siyabonga ke kakhulu bangqwele dithandwa temazulu. Imnanzi indzaba yaJesu. Oze nje ingathi umuntu ngawe yaqoma abonge. Ngindluleke lapha kuye uSamketi uMalangeni. I'm just Reverend. Siyamemukela na Job. Siyayiphakulula ke nyalo. Kumnanzi nalo kuyiphakulula. Lapha kuGenesis chapter 32 verse 3 to 27. Sithola indzaba lemnanzi. Angathi verse 1 na verse 2 bamshiyeleni ngoba ukukhona la utawubese ufuna ukuthi simfake khona. But njeke asesike simiyekele ngemabomo. Jobe uyamthanda Mispa. Ngiyakholwa ukuthi tolo umvile Mispa. Namhla siya kuma Mahananiel ya siya lapho namhlanje. Amen. Now lapha sibona Jakobe uthumela tigijimi noma tinqeku takhe uthi thumela kumnakabo Esau. Jakobe nakabathumela le kumnakabo Esau, ubathuma kwekuthi kahle kahle ufuna kwenteke kubuyisana, ireconciliation, kwekuthi asibuyisane. Ngalamanye amagama uthi Jakobe ngahamba singevananga kahle, ngahamba kunekushayisana, ngahamba ekhaya tinto tingasikahle. Yebo ngihambile sekuphele iminyaka lenge-20, kodwa angikhohlwa ukuthi umnakethu wafunga kwekuthi utongibulala ngenxa yokuthatha lifa noma kumphamba kulesibusiso lesakwenta sinamanga. So ke into lengiyithandzako nalevelako la kwekuthi Jakobe nakabuya ubuya akasiphompasi, ubuya uyatitfoba. Isayini yeqala lena uma ngabe siphenduka sibuye enkosini kwekuthi kufanele sititfobe, sishone phansi sithi Nkosi busa wena,
sithi Nkosi ngikunika yami impilo. So Jakobe into eqala lana sibona uyathi thoba. Kwesibili sibona Jakobe uthi Peter ngenqeku ya Esau, kweuthi ngiyinqeku yakho Esau, nisho ukuthi ngiyinqeku ya Esau. So uyakubona lokuthi Jakobe uta ngendlela lengiyo umuntu uma ngabe atobuya noma atokwenta indoda yakhe disebenze kweqala ukuthi thoba, kwesibili ukuthi beka esigabeni sokuthi angikho ngetulu kwakho kodwa ngisebenze noma nginqeku yakho. Lokho ukuthi ungangithuma noma wenteni ngami. Uthi ke Jakobe lapha nginetinkabi, nginetimpongolo, noma tinkomo noma imhlambi wetimvu netimbuti tinduna naletinsikati tisebenti nato nginako konke lo. Lo munye angaqabanga kwekuthi Jakobe beka-boasta. This was not boasting. Bekangabhosti Jakobe la. Kodwa into lebekayenta Jakobe bekafuna ukuthi umnakabo kweqala abone kwekuthi njengaloku abuya ekhaya ubuya hayi ukuthi kukhona la tofuna kumphamba noma kutomemuka kona. Lana uthumela lo mbiko le kwekuthi akabone bhuti wakhe ukuthi uta nje kude labheke kukuqhaga noma ukuthi akucele kubhuti wakhe. Kwesibili lokuvetako la uvela ukuthi bekaqabanga lenkondweni yakhe ukuthi ingabe umnakethu Esau utoqabangani, utoqabanga lo aqabange lo. So uthi ke let me get ahead of him, ngihlangabetane naye sengiqhamuka ngaphambili kwekuthi noma ngabe bone imibutho le kanjani boqabangani angeti ngaloko kude lento ofuna njengebatali uweve bathi batali noma ungenalutho nje kodwa lokubona nje la kithi kuyasiphilisa kunjani, kodwa wena kube khona ukuthi sengihamba nje ngekhaya kolona lelo tiyale kutalunatha litakwehla kanjani. Kodwa lana sibona bungiko mbamba baloko ukuthi sikhumbulene njengema-twin njengabomnakethu lesahlala sobabili savundla sobabili esibelethweni samaka. Uthi ke lapha ngite nathi buya lethi 70 but uyeda nemnakeni Esau uyakuhlangabetha into nje uta lemadoda lang 400. Yaze iyaqala ke inkathazo ke manje. Na iqala lenkathazo lena ukuthi hawu 400 sekwende njani nyaka. Sota nemadoda lang 400 sekwende njani umnaketho. Kwakhwesha konke lokuhle engqondweni yakhe. Kwabuya imicabango le negative njalo sesishito nje ukuthi sekuphele 20 years seloku kubuyisana ireconciliation ayikenteke. Phele 20 years afunga bhuti wakhe ukuthi lo ngitamnquma ngitambulala nyalo sota nemadoda lang 400 kuteke labeqabanga Jakobe lokuhle engqondweni yakhe. Into lebeyicabanga nje ukuthi nako ke sekutakwenta ukuthi impilo yami kumbe ifike emaphethelweni. So wabhuka uthi lempilo yakhe nempilo yemndeni wakhe nempilo yakho konke kwakhe seyifike emaphethelweni. Uyabona uma wenta abalungiselelo thiteni langa wenta ayohlangana nemnakabo. Jakobe lapha uba nekwesaba lokukhulu nekukhathateka lokukhulu uma ngabe afanele ukuthi atobhekana nemnakabo. Kodwa ngesikhathi abhekana noma akonfrontana nalabani manume wakhe lebeketa naye ete njengesitha hostile with militaria. Uyabona la madoda labeketa nawo lapha bomnakabo lokwakhomba ukuthi utokulo, kodwa na Jakobe labo asimboni Jakobe
abangathi uneluvalo ingathi uyesaba kuloko kwamalume wakhe. Sibona Jakobe uba nesibindi ubhekana namalume wakhe, ukhuluma naye malume wakhe and ukhuluma ingqondo yakhe kumalume wakhe. Angeke ngibiyele itolo, sikhulumile itolo kwethu ukhulume ukuthi ngangishiswa langa kwakunjanjanyana timvutami utakho ngangitenana letinjani. Angeke ngibiyele lapho, kodwa wakhuluma boldly malume wakhe mdzala, malume wakhe ngiloka nalokuyana kodwa wakhuluma boldly. Kodwa mase kubuya ku-Esau siyambona Jakobe sonekwesaba. Umesabelani Esau? Ungabe kamesabi Labani. Akakamesabi Labani ngoba kude lokubi lakwenta kuLabani. Bekana so sonke sibindi sokuthi noma Labani angentani mina ngitawubhekana naye ngoba kude lokubi lento engakwenta mayelana noma lokuphathelene na Labani. Kodwa makubuya kumnakabo Esau wamesaba noma bekanakabo nje kodwa baphumala ngalinye esiswini senina, kodwa wamesaba ngoba bekende into le wrong, bekende into lengasikahle, bekende into lembi. Nembeza wakhe wamlahla, wangamfavor. Nembeza noma sekuphele 20 years nembeza awuzange ukhohlwe. Uyathi ukuthi angisho kumuntu ukuthi ungabakhohlisa bonke bantu kodwa nembeza wakho angeke uze umkhohlise. Uyabona ke ma sekukhona lokunye lesifika kuko ngiyabona sitawufika kuko masiyane ngingajabi. Lapha Jakobe siyambona lapha kumalume wakhe Labani. Ukhululeka kumalume wakhe Labani, le malume wakhe beyangamenta kabi, beyangamuka netinto lebehamba nathi ngoba sivile itolo ukuthi uthi labantwana bami nalamadodakazi wami nalemfuyo ngeyami wena unalutho wena. Nanyalo sivile la sifunde khona uthi Jakobe ngawela lo mfula lona iJordani nangiyalebe ngiphethe eDontolo ngakaphathi lutho, kodwa namuhla sengiwela sengnethi 70 sengnethi inkomo senginebantwana senginema yonke into, kodwa Jakobe akazange azamesabe noma bheka lekung Esau. And siya bekana nebumatima mawukhululeka kuloko kunalokunye lokukuhlalele, ukhululeke kuloko kunalokunye lokukuhlalele. Uyabona ngesikhathi akhululeka kumalume wakhe sekajika malume wakhe abuyele emuva nalamadodza sekahamba ngishito kuthandi ngathi le ndlela kuJakobe yayisinda, not physical but in the psychological aspect of it, ngoba bekaqabanga ngale titsa takhe letinengi lezinye nazo sishiya ngemuva kathi nazo sidina siyamkhanza nyalo kunaletinye futhi kusenemnakabo. So ke nangumnakabo lekawubhekana naye nyalo, lo mnakabo lamenta kabi, and ke lo mnakabo lona lamenta kabi akanakuthula ngaye. Ngifuna ke ukuthi ngikudlulise lokhu ngemagama la strong kwekuthi uyabona bubi lo bendile uyohlala njalo bukudingela ngeke uphumule bungakakubambi. Lokunye kuyakubamba ngisho sekuthiwa sofila usekho lapha emhlabeni ukuthi mfofololo. Uyabona kuyenteka ukuthi iphile indvodza kuthiwa inebantwana lababili noma umntwana munye or whatever abantwana kulowo mshado, kodwa uma ngabe ihamba emhlabeni uve ukuthi le ndvodza beyinalabanye bantwana babese bavela bonina balabantwana ukuthi lo wasitholisa abantwana thina. Ukhanda ukuthi leyo ndoda kumbe ingumfundisi noma leyo ndvodza kumbe isikhulu thite kumbe kwetepolitiki noma kuphi babese bavela abantwana labangakake ba-enjoya i-privilege yokuhlala neyise. Yabona kube ngathiwa hawu le ndoda ithanda abantwana iyabathanda ukhanda ibathatha nje ihamba nabo ivakasha nebantwana abasali laba balapha nabo ihamba nabo. Kanti indvodza yona iyathi ukuthi bantu babayo mane ukuthi iyesaba kuphimisela ukuthi bantu babayo beve ngoba batotshela labanye, iyesaba kutshela bekhaya
kodwa mhlazane ihambe emhlabeni kuyavela ukuthi labantwana laba labanye babo balapha ekhaya. Yithi into letendeka koletho angikhuluma imfeketho, ngikhuluma into nami le ngeke ngayibona seyendeka. Labanye ubabone bathambekile kanjani kodwa egqineni bavele abantwana. Ngibese ngiyadibuta mina ukuthi lo muntu bekayifihlele bani le nto le, ngoba uyifihlile wayifihla namhla seyiyaqhuma ebaleni. Le nto ayendeki emadvodzeni kuphela, iyendeka nabomake. Uthola ukuthi make uyaphuma uyothotha tinkuni le emahlathini, asayothotha tinkuni ambene emgqula wakhe latobopha ngawo umgqula wakhe, lesiye isikhathi ugcine sombuyisela lenye into lapha ekhaya. Labanye bahamba namuhla uve ukuthi baya kuma-workshops baya kuphi bandize, labanye bayolala emahhotela bayolala khona. Uthole ukuthi lo muntu ugcina la khaya sekunemntwana. Lekatothi lo mntwana walamshadweni nami ngibe ngitawuvuma ngingede ngathi kanti umntwana akusiwe emshado, umntwana uneyise. Lokho kuyawuvela ngalelinye la. Uyabona ungathi fihla tono takho livele ngakubona, kodwa angeke utifihle kuye uNkulunkulu. Tonke tinto umuntu latendako tisobala ebusweni baNkulunkulu. Hallelujah. So ke Shakespeare lapha ukhuluma amagama uthi nembeza wemuntu wenda umuntu abeligwala. Uyabona lo Jacobe lo ubhekene na Labani, wabonakala ukuthi yindoda lebold lenesibinzi, kodwa ngoba nembeza wakhe bengamlahli ngamanwe wakhe Labani, kodwa kumnakabo Esau nembeza wakhe wamlahla waguquka waba lugwala. Kunebantfu lo mangalawo ukuthi lona wesabani, umesabani lo, umesaba ngoba uyathi ukuthi lo uphethe timfihlo takhe leti ngathi nathi vela tibhidlite lowo mshado noma tibhidlite whatever lanako. Uhlala mhloniphi umangala ukuthi uyathi lo muntu phela siyamathi lona zethelele, wethelela wonke umuntu, kodwa nalo yini emhloniphe kangaka. Sizathi kunetinto latadiko kweuthi nakangake lona tiqhubuse letinto tivele baleni yawumbangela inkinga empilweni yakhe yonke. Thina ke amaKristu anamuhla noma singadenda tono tethu noma tono lesitendako kube ngathi atibonwa ngumuntu, kodwa leto tono naloko kwehluleka kwethu lasambe sehluleka khona akusiniki kuthula. Utahlela umuntu abaqabanga ukuthi he mhlabane lento yami lena yaphumela ebaleni kodwa ngiyakwenda njani. Umbone umuntu onza lo munye umbone kuthiwa noma kwakakhange ntana kanenzaba lo babe uqabanga tono takhe ukuthi hey phela lo make nakangake athi nalo make uve ukuthi hawu indoda yakhe inkankala penhloko yento lekuthandako, ngoba uyabona lo mhlamane lo babe lo angakadiscover laliqiniso lalo iphelele impilo yakhe. Kukhona abantu ongacabanga ukuthi wena bathobile, bantu bahambule kana basihambule bahambulwe tono tabo ngema-failures abo laba benawo empilweni. Jacobe ke siyambona lapha unekwesaba lokukhulu, akusiwo nje kwesaba kuphela kodwa nekubandzeteleka tsitene, depressed. He was afraid and he was depressed. Uyabona kuhlangene tinto letimatima la kule nceko le. Le tinto leti tihlanganiswa yini kwekuthi unina nabalekhaya wathi hey hamba uye le kamano wakho Labane ekhaya ngoba umnakeni ufuna ukubulala. Masifunda Genesis chapter 27 verse 45 uthi lo make njengoba umnakeni afuna ukubulala ngitawuthi mina nasekwehle lolulaka lwakhe lo mnakeni nalokuthukuthela kwakhe sekakhohliwe kokuthi wena wake wentane kuye, ngibese ngiyathumela livi kwekuthi hamba uyolandwa ubuye ekhaya. So Jacobe uhlelile laliphumela ugade umlayeto lotobuya kumake kwathi sale sobuya umnakeni soqolela
sale sobuya umnakenzo inhlithiyo seyibhodlile lishone la kuphela eliviki kuphela inyanga kuphela umnyaka up until 20 years konqo waphela saloku kude lokuyako ekhaya uyabona lento lena yamdepressa yamqindethela yamlimata Jakobe noma athethe bafati le yayikhona into bemlimata ingamniki ukuthula noma dala abantwana khona into bemlimata ingamniki ukuthula noma khumbula ekhaya khona into bemlimata ingamniki ukuthula angisho ukuthi into lo yendaba angeke ikunike ukuthula ungakayilungisi uma ngabe sono sakho ungasivumi asikuniki ukuthula noma phi noma nini ukuthula ngoba sona soloku siyakudingela ukuthi ngise ngifike la ngiyombamba khona lapha ke sekuphele 20 years sekubita ukuthi ajika bele ekhaya akade ukuthi umnakabo utamemukela kanjani noma kunjani excuse me with his head up shoulders up and walking tall abuyele ekhaya ahambise wegiant ngoba nguNkulunkulu lakathi hamba Jakobe ubuyele ekhaya uyabona kupita kwekuthi kwakupita ukuthi Jakobe alethembe livi la uNkulunkulu lento lena leyahlasela Jakobe yinto lehlasela emakholwa lafanana nami nalabanye uNkulunkulu uthi akhuluma livi lakhe kodwa sibe sinako kwesaba nekungathitha lokho uNkulunkulu lakhulumeni lapha kuverse 1 and 2 walo chapter 32 njengoba ngishito wekuthi kunetinto le Jakobe athi khohlwa manje ngoba lapha kuverse 1 and 2 kubonakala tingelosi amen ngicela kumfunda lo verse 1 and 2 uthi Jakobe waqhubeka nendlela yakhe tingelosi taNkulunkulu tamhlangabeza Jakobe wathi kube atibone letingelosi wathi lesi sikanekiso saNkulunkulu wetha leyo ndzawo libito wathi Yimahanayimu uyabona Jakobe uhlangabetwa nthuwe maqembe tingelosi letinye ngileletinga tingelosi taNkulunkulu atibonwa lana watibona lokho kunaleti bekatibona kunaleti betingabonakali tingelosi lokho ukuthi protection yakhe was so huge was so strong was so definitely but Jakobe lapha simbona uyesaba uba neluvalo kwekuthi uyathi lapha sengibhekene nebumathini so ke ngalamafishane loluvalo nekwesaba kwakhe Jakobe kwakurong kakhulu ngoba uNkulunkulu bese ake watshengisa phambilini kumkhulula kunangihostile Melikiya nakuzana Labani lembeketha atokulwa uNkulunkulu wathi vete ebusuku ngeliphupho kuLabani ukuthi ungakhulumi lutho loluhle noma lolubi kule nceku yami Jakobe so wathi nakeda la wathi benginemandla ekukulimata kodwa uNkulunkulu lobonakale ebusuku ngeliphupho uthi engakhulumi lutho lolubi naloluhle kuwe mina benginemandla kwenta tonke into kodwa sengayeke so that was reason number 1 lebefuna ukuthi amethembe ukuthi uthitheni uNkulunkulu idolo uyabona empilweni yakho empilweni yami masihlangabetana netimo netimatima ufuna sibese sireflecta itolo sihle mathamba ayisono wathi itolo uNkulunkulu uke waba ngibane empilweni yami uke wathini uNkulunkulu empilweni yami intiphi tethembiso uNkulunkulu lake wathi deliver empilweni yami letiphathekako letihle lengingakholelwa kuto that's number 1 and number 2 kwakurong lokwesaba kwakhe Jakobe sizathu sekuthi sobona the divine visitation tingelosi tasezulwini uyabona ngeke ngafunza
noma ngakhuluma ngathi lapha uNkulunkulu wathumela just one angel ebusukwini bunye. Hallelujah. One angel ebusukwini bunye lapha ku second ku First Chronicles chapter 19 verse it's like I'm lost. Ngiyalithanda leli verse lam, but now I'm lost. Where would uNkulunkulu, this Chronicles or Kings? Let me check Kings. Yes, let me check quickly because I need that verse. Verse 35. Yes. No. Chapter 20. I'm sorry. Why? Chapter 20. Chapter 19. Still no. Yes. Ngiyalifuna leli verse lam bazalwane ngoba linemandla leli verse lam lengilifunayo. Yes. 2 Kings chapter 19 verse 35. Uthi ngalobo busuku ingelosi hayithi ingelosi yasimakaze yaphuma yabhubhisa emadvodza lathi inkulungwane letilikhulu nemashumi lasiphohlongo nesihlanu 185,000 labe senkambu yema-Asiriya bathi bantu nabavuka ekuseni nakusasa bakhangwa luqaqa letidumbu. 185,000 soldiers were killed that night by one angel. Lapha Jakobe uhlangabetana netingelosi asitshelwa nombolo thathu titingaka. Lela tibona kunaletinye letingabona. Uyabona wakhohlwa Jakobe waba nekwesaba nestress lesi unnecessary because uNkulunkulu somlethele phela ukuthi wena kunempi lengetulu kwalena loyibonako. Musa kwesaba kwesithathu Jakobe lokwesaba kwakhe kwakungasikahle ngoba kwakusekukhumbuleni tono takadeni wahamba yogubha tono. Uyabona mangabe sawuvume sono sakho wasivuma kuNkulunkulu kholwa kwathi uNkulunkulu uyasiqolela sono abese usiphonse lwandle lokhohlo wena uhambe ungasabuyele emuva kuyonambitha uhambe wena ungasabi inja ngoba inja ihlande ibese iyabuyela yobuka leqashanyana len ilihle zigcino ikhothe konke. Akufuneki wende umoya webunja uma ngabe sekathi uNkulunkulu nguthethelele kholwa. Uyabona ke mina ngiyayinguthandzeke lapha ebandleni laseSheshe kwekuthi kunesigaba la khona uvuma tono takho kuNkulunkulu embi kwempristi. Umpristi utabe siya awutivumi kumfundisi futhi umfundisi ude nelungelo lokuthi athi ngothi utovuma sono sakho cha kusuka kuwe kuthi uyathi semfuna kuyovuma sono sami kuNkulunkulu kade bongasivuma ngale ngesese but ngalokho ukuthi ufuna kuva umuntu wena athi sekwentekile kube bongakudingi lokho bongaya uthi inkosi ngonile la kwabanje uNkulunkulu wasezulwini athi setithethelele mntanami uvele uhambe ungabe usona kodwa ngoba umuntu unekholelo ukuthi akubekho la kuphathaphathako. Uyabona nje nawufika esibhedlela dokotela athi hayi sengivile lokugula kwakho hamba unathi emante ekhaya ulale utoba right. Umuntu utophuma aqhubekile esibhedlela kodwa hawu akasanike nje nepanadol le yodwa hayibo. So uma ngabe uta uvuma tono takho kuNkulunkulu diyakhohlwa diphonsa elwandle lokhohlwa. Lapha le ndoda yathi ivuma tono tayo noma yasathi sono sayo kodwa mase kufanele iyohlangana nemnakabo. Likhona livule ngithanda kweBhayibhelini lithi bone nembeza wethu akasimkhulu kunaNkulunkulu. Lokho nembeza ngasivuma sono sami athi yasivusa ngithi ngathethelela asivusa Jakobe lapha bekati lokho ukuthi
kuda lomnakabo nakathi yathi kuda umnakabo timbili tinto beyangathi bheka kwekuthi is either uta ngekuthula noma uta ngekutokulwa kokubili lo abheka abesathi ke Jakobe uma ngabe umnakethu eta ngekuthula ngiyajabula ngoba nami ngiyakuye umnakethu ngekuthula athi ke kodwa Jakobe uma ngabe umnakethu eta ngempi atokulwa nami lempi sengiyinikele esandleni saNkulunkulu uNkulunkulu so uyawubhekana nalempi umnakethu leta angiyo noma leka ongihlasela angiko lokho sengikunikela kuNkulunkulu haleluya kumqoka abazalwane kwekuthi kulesi isikhathi uma ngabe sesivavanya dimo sithi ibuyisele la kufanele khona siyeva ukuthi Jakobe wadivide imhlambi noma waba in two camps wakhohlwa Jakobe wafuna kusebenzisa indlela temuntu wasemhlabeni asebenzise inhlakanipho nemaqhinga emuntu wasemhlabeni wakhohlwa nguverse 2 wasemahananiya la khona athi la ngihlangene naNkulunkulu lendzawo lena esentathu wakusentawuthi ya kusemahananiya ngihlangene na two camps double camp lethi tiyabona leletinya atibona wasuka yena wayokwenta kwakhe kwasemhlabeni bazalwane kumqoka kwekuthi masike sahlangana naNkulunkulu sibambelele ekuthenini sihlangana naNkulunkulu sethemba uNkulunkulu sikhweshe ekwethembeni emaqhinga nenhlakanipho yethu kodwa simethembe uNkulunkulu lo thembekile Jakobe ke lapha njengebazalwane qishe bonke nanjengawe siyafika esigabeni sekuthi hlelela siyafika esigabeni sekusebenzisa emaqhinga uma ngabe sesibhekene netinto letitsite emhlabeni umhlaba futhi uyasinqoma masisebenzisa inhlakanipho yethu kwehlulela timo letitsite lesisuke sibhekene nato kuthi wesihlakaniphile Jakobe wehlulekile kubuka kuyisemkhulu Abraham kuthi isemkhulu Abraham bekambukile uNkulunkulu esikathini letinyenti noma bekuhle bakhona lo kodwa bekambukile uNkulunkulu yonke indzaba yakhe ayinikela esandleni saNkulunkulu so kude buqili bekabenta Abraham ngisho lekunotha kwakhe bekanotha hayi ngebuqili lapha siyeva ngeke bese tiqini but siyeva lona uthola iphupho ebusuku uNkulunkulu uyamembulela ukuthi akabeka induku ube kanjani kube kanjani so lana kulesinye isikhathi kufuna thina siphila impilo yasemhlabeni siphile as priceless men siphile njengebantu labanganantengo labangeke bathengiseke ngalutho siphile njengebantu labaphila impilo nje lelula lesimple hayi impilo ledulile siphile impilo lethu lamhlabeni siphiliseke bantwana labethembako kwekuthi babe noma maka ukuthi awungentela nathi sethemba ukuthi uNkulunkulu utawusendela lokho lesiqele kuye uyabona ke lokho kukwenta ukuthi noma ngabe yini lengafuna ukudala ubungoti ilimate ema-interest akho lamhlabeni kande ukuthi kulukhuni kukulimata ngoba wena yonke lento uyibeke etandleni kaNkulunkulu wathi ngifuna wena Jesu impilo yami yonke nginikela kuwe kodwa naku ke lokumnandi sibona Jakobe uyathandaza oh haleluya sibona Jakobe uyathandaza uyabona ngiyithanda that part Jakobe wabese uthi ke naka fikelwa ngilo saba nako konke lesa sekushito ukuthi he was afraid and he was distressed wa-reacta Jakobe kuloko saba kwakhe nekungakholwa kwakhe uyabona kumqokwa ku-reacta as man kumqokwa ukuthi simo lesibhekene naso sibese sithatha lokunye siyaguquguquka sihlala kuposition yethu Jakobe lapha wathi naka-reacta wa-reacta ngento le-right wa-reacta ngemthandazo uyabona kwesaba ne-stress lobhekene naso namuhla ngifuna kukutshela mntwana kaNkulunkulu kwekuthi ma ungumntwana kaNkulunkulu asawubuye emthandazweni uma ngabe ungasiye umntwana kaNkulunkulu qala unikele impilo yakho kuJesu ngoba
Jesu angeke uve umthandazo wakho na usoni. Uyawuva kodwa umthandazo wakho mawuphendukela kuye uthi Jesu nginikela impilo yami kuwe, ngingewakho Jesu kusukela namhlanje, thatha luqobo lwami. Jesu ke utawubese wenda lokho lokufanele ukuthi akwende. So ke lana Jakobe wareacta kahle, wasuka waqonda emthandazweni, waya kuNkulunkulu wayothandaza umthandazo nawo lomuhle. Yini ngithi ngumthandazo lomuhle? Kungoba ngumthandazo wawugcwele intobeko, ihumbleness. Kwakungumthandazo wawugcwele ukukholwa, full of faith. Kwakungumthandazo wawugcwele kubonga uNkulunkulu, a thanksgiving prayer. Kwakungumthandazo wawugcwele livi. Hey, uyayibona le mbono le ngiyibhala ngola. Ngibala into lenye. Kwawunakuthi thoba lo mthandazo lona ngethulu kwaloko wawunekukholwa lokugcwele, ngethulu kwaloko wawunekubonga lokugcwele uNkulunkulu, bonga uNkulunkulu, ngethulu kwaloko ugcwele livi. So kwaba ngumthandazo ke muhle umthandazo lonjalo. Hayi nje umthandazo weNkulunkulu izibetha amaphiko phezu komswasa eJerusalem asikhwepha simehla bovu mabuhlomba nzima ngokuthwala izono zabantu. Hayi bo, kodwa uthandaza umthandazo lomuhle logcwele livi la uNkulunkulu. Uyabona ke uma ngabe ungumuntu wemthandazo labo athekako kuyawuba nzima kwakuthi indlela tabo tite kuwe noma tiphumelele in fact angeke tiphumelele noma bangathi bashaya physical, bathathe bafayethe inkantolo bakuyekelisa umsebenzi kumbe bathi bakubulele wena. You are not lokhu labakwentako, you are above it. You are more than an overcomer. You are more than what? A conqueror. Yes. Ungethulu kwebanqobo wena. So ke lokhu lapha kwentako yinto nje lekuyayiphelele eteni. Kodwa na ikhona into lengapheleli eteni. Lokho ukuthi umuntu akholwe uNkulunkulu, ete uNkulunkulu ngemthandazo, amkholwe uNkulunkulu evini lakhe. So ke ngifuna ukukukhuthaza mntwana kaNkulunkulu ukuthi don't give up on prayer. Don't give up on prayer. Uma umntwana kaNkulunkulu thandaza noma ubhekene nasiphi isimo siletha kwesaba siletha ini, thandaza kuNkulunkulu utehlise, ugcwale kukholwa, ugcwale kubonga, ugcwale livi la uNkulunkulu. Mlakhona ke uNkulunkulu utombona asebenza tindzaba takho khona. Jakobe lapha ikhona into lenhle ke manje lesa sibona iba transformed. Kwesaba kwaJakobe kwaba kuhle. Kuqala ndithe ngale it was wrong because i-reaction yakhe yaba ngilokunye. Not it was wrong because uNkulunkulu bese ke wamnqobela wabona. Yaba wrong because kwaba ne visitation etingelos. Yaba wrong because wakhumbula ntono takhe. Nyalo because wasoya emthandazweni. Once waya emthandazweni nekwesaba kwakho, there is something good. What is good is that kwesaba kwakho ufuna bese kukumikisa somewhere. Lokwesaba kwakhe kwamholela emthandazweni. Uma ngabe ufikela kwesaba umzalwane, don't hesitate to pray. Come to God in prayer. Umtshela uNkulunkulu konke, umendlale leNkulunkulu konke lobhekene nabo. Uma ngabe ufikela kwesaba, thatha kwesaba kwakho uye nako uNkulunkulu, ungashiyi ngemuva. Uyokusho ukuthi uNkulunkulu mina sengisaba naku. Ubese uyasho nalowo ukuthi uNkulunkulu wena evini lakho uthe what. Number 2, kwaba kuhle kwesaba kwakhe ngoba lokwesaba kwaJakobe kwamlidela ukuthi athi review impilo yakhe, ayihlatiye impilo yakhe, ayibuyekete impilo yakhe ukuthi lempilo yami isukaphi, ngilala ngikhona namhla ngihlasela kwesaba nje kwendekene empilweni. uNkulunkulu wangentelana empilweni yami. Lokho kuhle ukuthi nafika kwesaba
ubese uthi let me just review my life. Ngokuthi namuhla ngilala ngikhona khona ngifike njani lapha ngekenjani ngoba nakhona bekumadini. That was number 2. Number 3, kwaba kuhle lokwesaba kwakhe ngoba kwamenda lokwesaba kwakhe wafuna tethembiso taNkulunkulu letifanele yena. Ay, kwesaba kwakhe wamenda wayofuna the promises of God that were suitable for him. Uma ngabe ufikela kwesaba, there is a promise of God that is suitable for you in that fear, in that threat. So balekile wena sowushiya umsebenzi sowushiya ekhaya sowushiya ini hlala kuJesu, bika kuJesu yonke indaba. Oh my God, return to your country and to your kindred, and I will deal well with you. Ngitawuphatha kahle, ngitawuba nawe. Jakobe nasekathandaza, wathandaza umthandazo wakhe wawugqwele livi laNkulunkulu. Masifunda kuGenesis chapter 31 verse 3. Let it, the Lord said to Jacob, return to the land of your fathers and to your family, and I will be with you. Uthi Nkosi uthi te angijike wena ngibuyele emveni lakithi lemthapho, wena utoba nami. Uyaqhubeka akemi lapho ukhotha letinye etethembiso taNkulunkulu eveni lakhe. Uthi te lapha yana kuGenesis chapter 28, I will surely treat you well. Ngitakuphatha kahle noma kanjani ngitakuphatha kahle. Uyabona? So le mithandazo la kayithandazako ifuthelana ngelivi laNkulunkulu. Imithandazo yethu leminene iwa ingakafiki la kufanele ifike khona. Imithandazo yethu leminene iyashwabana, inomfishane. Athi umuntu ungathandazana uyothandaza ubusuku bonke, yini lento yosubuthandaza ubusuku bonke? Ungamsoli. Sizathu sitasibona khona manje. Sizathu nazi sekokuthi le mithandazo yethu lokuthi bemfishane ide livi laNkulunkulu lapha kuyo. Siyathandaza nje kodwa live laNkulunkulu alikho lapha kule mithandazo. Khumbula phela ku-Ephesians chapter 6, is it verse 17 or 18, lelithi niphathe nenkemba lelivi niphathe nelivi laNkulunkulu leliyinkemba yamalwengcwele. Yes, ngilikhothe kahle kenyana. Niphathe nelivi leliyinkemba yamalwengcwele. Malwengcwele nakede atosebenta uthandaza ufike afune livi laNkulunkulu ngoba usebenta ngalo. Uma ngabe uhamba uyakufasting uyothandaza, you must make sure that there is a verse, there is a scripture, there is a passage that you will be working on it. Esikhathini lesiyendi ke ukhanda uthi uma ngabe siyothandaza lelivi laNkulunkulu lincane nje iheshanyana lengakhathi kwethu lokhu sihamba sithi siyakothandaza. Jakobe wakhumbula kwekuthi emthandazweni wakhe kufanele asebenzise livi laNkulunkulu, ambambe uNkulunkulu ngekwethembiso telivi lakhe. Kwethi uNkulunkulu uthi teni eveni lakhe. Now lengingakusho kuwe nakithi sonke, myself included, wekuthi kumqoko kwekuthi uma ngabe sifika evini laNkulunkulu asilidadishe njengemntwana adadisha igeography noma icommons. Asilidadishe njengemntwana adadisha iphysics noma ibiology. Sifunisise letinto. Ngeke ngakhuluma la ngathi if we read the Old Testament, we must go and find the meanings of the words from the Hebrew
Yes. Because it is a translation from Hebrew. Then if we are reading the New Testament, we must go to the Greeks, a Greek dictionary, to find what leli gama lisho kuthini. Asesiyeke ku-assume uthi wena awunaku solivile wena ngoba uliswati kubhalwe ngeswati la leli Bible leli likhona la lisuka khona lela lisuka khona linetimbanzi etala. Laba lababhale lababhala sebasefile bakhetha ligama. Uyabona nje asembekisena igama lithi love, thanda. Le gama lithi love livela nje love, but now ubuyela le uma roots alo litakutshela ngabo philios, love which is philios, litakutshela ngabo eros, litakutshela ngabo agape. Solo ngemagama lango elithando kahle kahle nankhumbula azabe ngi4 ngalokuthi ke bengingayi lapho ngisama nje ukuthi uba ufuna ukuthi ubuke nathiwa uNkulunkulu walithanda live kangaka kusho ukuthi God agaped the world so much, not God eros the world, not God philios the world. So God agaped the world. So you must go and dig deeper. So njengemntwana kaNkulunkulu kuze kule live laNkulunkulu likusebentele, you must make sure that you go and do word study. Word, you find a Bible dictionary. La khona utawuthola la magama ukuthi leli gama leli linemsuka kuphi, umsuka walo noma timbanze talo tikuphi. Uyeke nje ukuthatha wena sowuthethe emoyeni lithi live laNkulunkulu lithi okay let's just cut it, that is a rap. Hlala kuthiwa kuresho abantu besifazane nje ngoba lo muntu ulala naye ngaphandle kwemvume yakhe. Nalana ukane solisebenzisile wasebenzisa out of context. Funa lendo context yayo ukuthi i-context yalapha ke ithini. Fortunately enough kunebantu labahambe bayohlala phansi badathisha iBhayibheli, labanye sebodokotela baleli Bhayibheli, labanye bobani badathishile. Angisho kukhona omunye ukade uthi ngidokotela but akasidokotela we-theology, ngidokotela nje uthi ufundele ukuthi dihlahla tima kanjani, imifula ima kanjani, ngidokotela environment, ngidokotela wani. Singaku-rape sibeke sihamba semphathisa umuntu simnika ukuthi lona sengidokotela la Bhayibhelini. Asiye dokotela weBhayibheli, ngidokotela wale sibhedlela, ngidokotela wale tilwaneni, ngidokotela wale neli Bhayibheli linabo dokotela balo, hayi laba honorary doctors. Angikhulumi ngalabo, ngikhuluma ngadokotela lohambe wayoyiqwaninga lento wayifunda. So ke into lenye lemqoka abazalwane, uma ngabe sifunda iBhayibheli lisendele lokho lesifunako, we must study the word of God. Hallelujah. Sifunde ukuthi lapha letithembiso uthi uNkulunkulu thetha kimi mangabe ngente kanjani, mangabe ngihambeke kanjani. Lokho kufanele netinto leti lapha ama-finger ends noma ama-fingerprints ethu wekuthi uyathi le Bible mine noma letithembiso taNkulunkulu nathi ngitiphethe ngesandla. And ukhumbule nalokuthi letithembiso usathi funda lapha bekathi khuluma kubani uNkulunkulu, athi khuluma kubantu laba kanjani, ngoba letithembiso taNkulunkulu tikhulunywa kubantu, athi khuluma ngasiphi isikhathi nangayiphi imena uNkulunkulu nayakhuluma leto thembiso leto. Ubese ke soyasuka lapho soyabuya kubuka ukuthi wena ngekwakho kuze ukuthi uthi discover noma uthi thole noma tibe dakho kufanele ukuthi ube kanjani, ngoba sowubukile wadathisha uthi tathi tabani letethembiso, tathi khulunywa ngasiphi isikhathi, tathi khulunywa nakunjani, tithola abantu labanjani. Ubese uyabuya ke unkathi utosho uthi nawe ngetakho letethembiso, uthi unetethembiso dakho kodwa awuthatha letethembiso uthi ngetakho ukhuluma emanga nekhuluma emanga, awuyiphili lento. Ucabanga ukuthi unetethembiso kodwa uphila nje impilo lebhedako lebhekele letithembiso yabantu abathide. Uyabona kukhona into lengithandako encwadini yama-Proverbs uthi the name of the Lord is a strong tower. Hey, the name of the Lord is a strong tower. Abesa uyendlula uthi the righteous, the righteous,
they run to it and they are safe. Ligama lasomandla liyinqaba noma lingumbhoshongo loqinile. Bese kuba ne-qualification ke yalaba labatosinda kule gama ukuthi labalungile, lababalekela kulo, labalonzekako. Akusi noma ngabe ngibani uthi hawu lezethembiso uthembisile uNkulunkulu wathi ligama lakhe liyinqaba. Labalungile, only the righteous, they will run to it and they will be safe. Hallelujah. Uyabona ke uma ngabe uNkulunkulu asinika lethembiso sakhe, uyatinika futhi lethembiso takhe uNkulunkulu akaqali ngathi kunika ukwabanika nabasemvumo. Into lengithandzako naye uNkulunkulu nakakunika lethembiso ukunika lethembiso tite yena alakhathi tifike tinikete mandla kulo muntu lowemukela lethembiso. uNkulunkulu ulakhathi kulethembiso. Lethembiso tinikete mandla kulo muntu lowemukela lethembiso. Lo muntu abe nekukholwa lethembiso. Uyayiva ndebe uNkulunkulu uyanika lethembiso kodwa nakanika ungena lakhathi lethembiso. Nathi nakangena lakhathi wena utithatha uthole mandla. Na uthole mandla uba nekukholwa. Utekholwe lethembiso taNkulunkulu ubese uthi na utoqela kuNkulunkulu uqele unemandla ngoba wathi ukuthi uqela lethembiso takhe nje kunemandla lonawo aNkulunkulu lokuwe. Now kufuna ke ukuthi uma ngabe wonke umuntu adoda ufuna lethembiso taNkulunkulu athi ukuthi kunemandla lafihlwe lakhathi labaqelako baqela banalamandla baqela lethembiso taNkulunkulu. Andike uNkulunkulu kubese ukuthi umuntu nangabe eta analamandla akholwa aqela kuNkulunkulu kumente lokho ukuthi akhona ku-overcome the omnipotent God, the God who is the Almighty, lo nemandla onke. Uyakhona kumehlula uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nginike lokho akunike uNkulunkulu ngoba uyamehlulekisa. Ubambe lethembiso takhe, lethembiso takhe le yena alakuye. Lokho ukuthi uNkulunkulu uyatehlula yena. uNkulunkulu he defeats himself when you come ngaleyo ndlela leyo. Athi ngeke ahlale angakutholi lona lokho ngoba unami ngalamanye amagama ngimi lo lengiqela lokho akusiyena ngimi yena usebenzise ukukholwa kwakhe ukuthi akholwe ngilethembiso. So ke kusho ukuthi mina ngiqela kimi ngeke uhlale ungadiphi wena mawulambile nje ufuna kudla noma uvomile noma kunjani awuhlali utinqishe lokho. Amen. Hey yabona imnandi into eliBhayibheli bazalwane ayikho into imnandi njengeBhayibheli. Now I am not worthy of the least of all the mercies kusho Jacob nakathandaza angathi kangifanele ngishona tinye letibusiso noma house sakho longinika dona. Uyabona mawutothandaza uNkulunkulu umthandazo wakho uphumelele ushaye khona. One ufuna ube umthandazo lotshengisa ukuthi when you are humble, when you are very thankful to God, uma ngabe uta kuNkulunkulu uqonde kwekuthi kude njona kunye wena lokukwenta ufaneleke kuNkulunkulu kude njona sinye sento sakho lesikwenta ukuthi ube nemagunya ukuthi ngizocela kuNkulunkulu ngemagunya ami ngoba mina ngiright la nginjanjani la. Kodwa uma utoqela kuNkulunkulu urelya kuye wholly, urelya etethembisweni takhe ukhohlwe ngawe ukuthi kukhona lokuhle lokunjani loke wakwenda. Uyathi khohlwa wena utoqela kuNkulunkulu uthi ucela kuNkulunkulu uthi wena awukafanelwa kodwa ubese uyaphuthuma uthi Nkosi kodwa wena ufanelwe ngoba umuhle. Ufanelwe wena uNkulunkulu ngoba umuhle. Ikhona ke lenye indoda lebitwa kuthiwa nguGeorge Muller. George Muller, he was a man lebeka consider ukuthi is a man of great faith and a man of prayer.
Le ndoda lena bayeda ke bathi wayibuza ukuthi wena siyakubona kholo kwakho kukhulu uyathandaza ukuthi indoda enteke yini lokwenta kuleti indoda yakho enteke kanje. Ithi ke le ndoda nayibaphendula it doesn't matter ukuthi uthandaze isikhathi esingakanani lokumetha ngokuthi uphethe njani na uthi amen. Now uthi amen uthatha i-action after amen. Nako lokwenta umthandazo wakho ube nemandla. Ngalamanye emagama mangiqeda thandaza ngenta exactly lokhu le emthandazweni ngi-instruct ukuthi angikwente. Angithi akube njalo legama lithi amen egcineni lisho ukuthi akube njalo. Angithi akube njalo ngibese ngiphinde ngiguqukela bona lokho. Uthi nangiqeda nje ngithi amen ngibese ngiyahamba sengiyokwenta njengoba bengithandaza. Lokwenta umthandazo waJakobe ube nemandla amen waJakobe, ngoba amen waJakobe wathi wena uNkulunkulu ufanelwe mina ngafanele, wena uNkulunkulu umuhle mina ngisimuhle, wena uNkulunkulu evini lakho uthithe wathi mina sengibambe lapho evini lakho. Kweqina ke sengiphethe. Jakobe uthumela Tipo kumnakabo Esau, uthumela Tipo took what came to his hand as a present for Esau, his brother. Lapha Jakobe singacabanga ukuthi maybe beketama ku impress lo mnakabo lokuthiwa ngo Esau. Asama nje ukuthi asengimane umnakethu umnikete nabo kumbe umnakethu abese uyehla. Futhi kunekwenteka ukuthi bekamnika lokho ngoba bekafuna kumtshengisa ukuthi mnakethu ngicela ukuthi ungacabanga ukuthi kukhona lengikudzingako kuwe, kukhona lengikufunako kuwe. Lapha Jakobe it was like bekesama kuthenga umusa noma sihawu semnakabo ukuthi emnakethu ayibe mayoyo, bekesama kubhagena angathi leni kanjani. Uthi ke nakaqhubeka I will appease him with the present that goes before me, and afterward I will see his face, perhaps he will accept me. Jakobe sewente imithandazo asengithi ngiqale kahle ngithi Jakobe siyambona usama le Tipo, kodwa before tihambe tiye kumnakabo ungene emthandazweni uyathandaza. Dingakayi le Tipo le kumnakabo ungena emthandazweni. What does that mean to us? Lokhu kusho ukuthi ngalamafishane uma ngabe tonke tinto setifeyilile umthandazo wona kawufeyile, and letinye tetinto asingatenti ngaphambi kokuba sithandaze. Noma ngabe yini lo yentako musa kuyenta ungakathandazi. Find a corner, find a space, and utter words of prayer to God before you take any strategic plan lofuna kusenza. Qala emthandazweni. Before ukhulume anything lofuna kuyikhuluma, qala emthandazweni. So umthandazo becomes a key, a master key for whatever that you need. Netwa wonke lokhu Jakobe wamethemba uNkulunkulu. Kodwa nake lokumethemba kwakhe Jakobe uNkulunkulu kukhona la kwaphinde kwahamba kwashayisana khona emaplate. Kwekuthi Jakobe abese amethembele uNkulunkulu wathandaza uNkulunkulu. So kokha laba hambani phambili tikheme lesa nalesi nishiyela nemkhawo yena sohamba emuva. Uyabona ukuthi kunetinto letilwa nathi nako ke letinto. Lithemba lengqondo. Lithemba lithi umnakethu utangimukela njengalokhu ngiyabuya. Ingqondo ithi umnakethu utangibulala ngoba phela into ingqondo yethu iyasidonsa isehlulekise noma sesithandazile noma sesisethembile. Umuva umuntu naqeda kuthandaza ingqondo yakhe imthetho yaso uthandazile, but nasi lesimo simile la. Umntwana uqoshiwe esikolweni kufuna kuyobhadalwa le. Manje ke ungitshela nje ukuthi wena sowuthandazile iphi imali, kufuneka imali manje la.
Now asahambisa letipho ukuthi athi hambe phambili lokunye lokusitshengisako singemakholwa into lesishayako kwekuthi sigcine sisebenzisa ingqondo yethu nemandla ethu ekwenteni into ngaphambi kokuba sitomethemba uNkulunkulu. Sisebenzisa ingqondo yethu, sisebenzisa amandla ethu ngaphambi kokuba simethembe uNkulunkulu. It shouldn't be like that. Uyabona kunaleli qulo leli lesasilihlabela noma lelihlatshelwayo lelithi, oh, to Jesus I surrender, oh, to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily life. I surrender, oh, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Uyathi bengiqelela nangisisi wami ukuthi angihlabelelise le ngoma yami ngoba igele emoyeni wami. Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.
Yes, bengifuna lokho nje bazalwane kwekuthi kulesinye isikhathi singathi khokha inkomo, sithi akwanele sikhokhe timfu, sithi akwanele sikhokhe timpahla, sithi akwanele, kodwa yinye into ledingekako kwekuthi ngithi nikele mina luqobo lwami, ngithi Nkosi ngeta lapha emhlabeni ngingenalutho futhi ngiyawuhamba kulomhlaba ngingenalutho, abathathe konke lesinye isikhathi bantu bayeda batothatha kube besebhizinisini sihlanganyela ibhizinisi lase liyacollapse ibhizinisi alisaqhubeki nekuthi lisinikethe impilo, bantu babuye batothatha timpahla, bathatha timoto, bathatha tinto usale ungathi uyinhlekisa, kodwa yinye into ledzingekako kwekuthi busa Nkosi silinze indoda yasendulo lengu-Abrahama lokwala seyiphethe indvodana yayo kuphela kwayo ikhuphuka nayo intsaba iyoyinikela khona le ndvodana yayo, yathi noma ngabe Nkosi ufuna mina nami ngilungele kwekuthi ngingahamba lolu hambo. Namhlanje nesihlwa ngifuna kusho njalo kuwe kuthi kunesimo lofuna uhlangabezana naso, kunemnakelo ofuna uhlangabezana naso, kunesimo seminyaka. uJakobe nesimo lezi it was over 20 years, kodwa Jakobe wabita ukuthi awuhlangabezana naso sekathandazile. Namhlanje ngikwathi ukuthi ufanele uhlangabezana nasiphi isimo mntwana sekhaya, kodwa I just want to challenge you, stand up, go to your corner, go to your space and call upon the name of the Lord and say, Lord, here am I, hear my prayer, I come to you. I know you have an answer for me. You have an answer for my situation. Just go to your corner and call upon the name of the Lord, because the name of the Lord is a strong tower to those who are righteous, who run to it. Let us pray. Babelolungile sesibongile Nkosi kusihlwa egameni lika Jesu. Sibonga Nkosi kuseluleka. Sibonga uNkulunkulu wethu lona amandla onke kusetfala. Sibonga babothu lona amandla onke kusipha umphako wemphefumulo. Sibonga babothu lona amandla onke kusiqondisa ngekwelifa lakho. Sente babe silithanze, silifune, siliqine ngaphakathi etinhlitweni tethu. Thandaza lo mthandazo wabazokholwa egameni elihle leNkosi yethu lenguJesu Kristu. Yena lokhona buso manje naphakade. Amen and amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace. Kuyo inkosi yedikhathi lengabhubhi, lengabonwa ngemehlo enyama. Kuye yena yedwa lo nguNkulunkulu. Akube ludumo nebukhosi phakade naphakade. Amen and amen. Thank you.